uručenja priznanja za najbolje pojedince. Najperspektivniji sportista, odnosno najperspektivnija igračica turnira je Rosso Matea, Brod gimnaziju Slavonski Brod. Najbolji golman ovog turnira je Križanec Maruša Kopar. Kod najboljih strelaca imamo zanimljivu situaciju. Dva igrača su postigla po 12 pogodaka. Pavlović Miroslava iz Temerina i Meški Veronika iz Kopra. S obzirom da je Meški Veronika većinu svojih golova dala iz sedmeraca, najbolji strelac onaj koji više golova razvila iz igre, a to je Pavlović Miroslava. I u pojedinačnoj konkurenciji za najboljeg igrača po glasovima trenera proglašena je Drugović Irena, Đuretko Temerin. Sada će predsjednik organizacionog odbora ovog turnira gospodin Goran Garačić uručiti i kolektivna priznanja. Zahvaliti za učešće ekipi ženskog rukometnog kluba Brod gimnazijum, za učešće uručit će kapitenu. Treće mjesto. Ženski rukometni klub Brod. I u nedostatku sportske sreće, finale je uvijek tužno za poražene. Druga ekipa na ovom turniru je žensko univerzitetsko društvo rukometno društvo Kopar. I na kraju najbolje ženski rukometni klub Temerin osvojio je pokal u trajno vlasništvo. Prvi pobjednik prvog rukometnog turnira u rukometu za žene u Brodu. I još jedno simpatično priznanje koje će ih obavezati da dođu iduće godine, a to je pehar u prelazni pehar kao prvog pobjednik turnira. Zamolim i načelnika opštine kao poklanitelja ovog turnira da zatvori turnir. Poštovani sportisti, cijenjeni gledalci, uvaženi treneri, dragi prijatelji, evo sve što je lijepo traje, opet ćemo završiti. Zatvaram ovaj međunarodni rukometni ženski turnir. Želim vam puno sreće, uspjeha, zdravlja, sportskog uspjeha i svakom drugom pogledu.